Panadiyo ingadaka obeniyo matiruai sesuai nandawa nakabubelaya peman nada tukur tereko puna piaga puna ayamana niya nada niya sasira anina jadi yang sagulungi ya itu mangam tibai ayamana niya ni panabiyo kuwe geda ayakatan toniya nadu saguya ko dunakum walau bersemalam kadui serta detang arani yang suarakim ayadin surah akaman adi tiba-tiba nganu buata adu ade mena panabi kan deno pada detai ku mangami biro di apa gede kakasih pesi bena kaselawati tamno nabi tano warasula sungguh sungguh ngada di tadi anaka nanau mana na itu mengangu de minyak guna na au kada tuli magudema ya seripa kurupa biuna ya simalau risegana-gana saya untuk pagunuta nya minyak kamu bermag itu saya upata bikin antara kita dia wana sahabat kai lepulowe na mau dibibile kanana dia nasopa besar apa genero suinjen eka dua susabur mangangano magayo na besar ka arah ayag sokadero tahurat na dia nang kapurna ayama anania na bentuk genopur kanna dia na sokura na kompanito wa kita betanang kia tadi ko telung ibu esima ngarano pesi beuna mana teh penayang siau bodoh siau ngarano baduna na mana ke aro guna dua bodoh kuli maka itu pindah ya anak kadiru betanga di pada ibu tadi yang telung puluh betanga ka au ya anak kiai atai nak yang menawa kia besar mingulala muda dan sampurna kuya suapa aniya na arifan tawarayana pakai nageni maka kaki diri sumasana si miya tingara ko puna piye kepuna pakai nageni maka kaki yuti ne kaya muda nomala saya kudeni penede sebeng aku sendepan aku sudi duderaya aku sudi bela-bela kudu di kau nanaka ina kami rupa hidup mangangu de sedepan hidungan na iya tiba-tiba anak iya sisa dua anak kaderu itu lah tamangku serapa adi dua kupuna abi pintu ya aku rasulah piu dia butuh beli bentuk wirano ayam salah adinya nana iya dunia pemangku kibulat dunia akia tiba-tiba ngano patapa lawang maalaka dia kasus maga iyo ya maana niya na bensak wirano kaki ya sulubi no ao patai mesam nana kami erare kakapana nama tetano beto amini rigi tanah kami libudan hidup mangangu ibu ranterang doa ya mana nenya ko beto amu puji satu padana puluh simbana ayah kadin tiga ona beto amini rigi tanah kami libudan igira pegelo enana somado ko mana doda buruna yang usul ke tamang ko magi jena mata di mama da ayuwa ibu mutakuan eka pintu surat no dia nang kama abonga itu mangango udemnya di kapag di sana geri rumah gendeng soke apa gedila arakan to bisa igede keni dentara di kapag di lego ameru kunto pasaki jalilangan dia kumuna turun budawan dia minggu gelo ina dia nang kami pangkata itu mangango udego awta doka dua agan daerah palaya dene buya bawa yang dibutuhan
Iya lilangan niyan nakuha nakin udrasana kagi ako maamong na di nang kami pangkata kapanalaman tanong 10 at 5 kaadong panamit tiro 10 ko naman na nami kuya nasa 10 ako pito pada tuwag ide ay saliya sa mude 10 ako 5 na ayama analala sama jiuri tiro naron tanong makaayo na mga bibida katao area muji malaka kagi jere ya benar sukini na yudian ye nang kami ropa 20 ay ngedeti yalin sawalo abi ya kota ke direna nyamu nyu pamana mga bilang atau ko patay ngede mala aya kisara ate edonna soma dibuna sawir delama bekayawan ye nang kamatan tu satelu aya isetiare dumangam tibai aya kisara teruna sudu-sudu bisa ya sama nganu de naoma mantapuli sa awala biyu wasapa genai dirasi ide besara uran tawana siri gerantara nabi dukung kai pemakali wana bumanga bende satawaku panadiyo ingadaka obeni umatirwai sesuai nandawa nakabubelaya peman dada tukur tereko puna piaga puna ayama ananinya nadaniya sanira anina jadi yang sagulungi ya itu mengamti baik ayama ananinya ni panabiyo kuwe geda ayaka tantoninya nadu sangya ko dinakum walau bersemalam dadui serta detangarani yana suurakim ayadin sura akamanna adi tiba-tiba nganu wata adu ade mena panabiya kan deno pada detai kumangami bero di apa gede kakasio pesibena kaselawati tak nogo nabi tano warasuda sungguh ngada di dunia tadi anaka nanau mana na itu mengangu udah minyak guna na au kada duli magudema ya seripa kurupa biuna ya simalau risegana-gana saya untuk pagunuta nyaminya kamu bermagetu saya upata bikin antara kita dia wana sahabat kai lepelowe nama udu bibide kanana dia nasoka besar apa genero suinjen eka dua susapur mangangano magayo nang besar ka arah ayag soka dero tahurat na dia nang kapurna ayama anania na bentuk genopur kanna dia nasopura anak kompanito wa kita betanang kia tadi kotelong ibu esima ngarano pesibena mana tea penayang siau bodoh siau ngarano baduna mana ke aroguna bodoh bodoh li maka itu pindah ya anak kadiru betangan di pada ibu tadi yang telo pulo betanga ka au baya anak kiai atai nak yang menawa kiak besar mingudalamu kudalana sampurna kuya suapa ania na arepan tawar ayana pakai nageni omaka kaki diri somasana si miya tingara ko puna piye kepuna pakai nageni omaka kaki yuti ne kaya muda nomala saya kudene penede sebeng aku sendepan aku sudi duderaya aku sumi bela-bela kudu di kudu kau nanaka ina kami rupa hidu mangangu udah sedepan hidungan na iya tiba-tiba anak iya sisa juga anak kaderu itu lah tamang komo serapa adi dua kupuna abi pintu ya aku rasulah piu dia butuh beli bentuk wiranon ayam salah adi nya nana nya nuni pemangkok ibu datu dunia akia tiba-tiba ngano patapa lawang maalaka ya kasus maga iyo ya maana nya na bengan saku wirano kaki ya sulubi no ao patai mesam ama ka nadi nana kami erare
kapana nama tetano Pito amini rigi tanah kami libidan Idu mangangude ibu ranterang roya mahana Nenya kopito wamu puji satu panuna simbana Ayah kadim jinga ona pito amini rigi tanah kami libide igira pegelo enena Somado komada deda buruna yang usul ke tamang komagi jena mata di mama da ayuwa Ibu mutakuan eka pintu surat dia nang kama abonga itu mangangong udemnya Digi kapag di sana geri rumah gendeng Suke apa gedila arakan tobi besar Igede kini dentara digi kapag di ilego Ameru kunto pasaki jalilangan Dia kumuna turun budawan Dia minggu geluin dia nang kami pangkata itu mangangong udego Awta doka dua umeng Rapalaya dene buya bawa di butuan Ia lilangan nian kuan akin rasana Kagi ko maamong na di na kami pangkata kapana lamat tano Sapulo at lima ka adong pandami tiro Sapulo ko na mena Adnami buya na sa sapulo ako pito Pada huto ako ide ay salia samude Sapulo ako limana Ayama analala sama ciuri tiro nerontano maka ayo na mga bibilang atau area muji malaka kaki jere ya benar asukini na yudian dia nang kami ropa 20 ay ngedetialin sawalo abi beya kota kedirena nyamu ngiu pamana mga bibilang atau ko patay ngede mada aya kisara ate edonna soma duguna sawir de lama bekayawan dia nang kamatan tu satelu aya isetiare duma ngamti bae aya kisara teruna sudu sungguh bisa ya sama nganu inde naoma mantap polisa awala biyu wasapa genai dirasi ide besara urantawana siri gerantara nabi dukung kai pemakali wana bumanga bende gesatawaku soka atautan bini punen hari pantau raya napakin geni umana apakah tanah yang kupiak puminu ka adisawa tutulu lagu wamu dibuya minyak tibu saumpo mana biaya dada tubur tirina saya kudentar towa di kapag dile siyaw tubuh siyaw atomiya nakura ketami beling akura nafsoli mapuno gede belawa kesadu kudu provinsia buya nadinya na idu mangau dibuya mana kagegenatan ukurayu na binsara itaung ngiro manga jenang kadindingan na idu mangau dibuy ayaminya kapayaku patapa nurugena sapi ya gepo minunggo jenang agesara jenang kaiyambo di ikan dudeya nema ingede ma adasa kumaya marantawa ayak saratan nona suku bunda iliana manga tahu enena domi buku minta rengasi masampurna nageri yudu lakadina ni pitiro nyada peyo pamago ayamana ninya kolima ditu sapadau ayama ana atande sir mana sirano sulu tadi menaku gaya guna masiyo yena kami ropa manga bilang atau ko sapulu aku tanan nayu ndeto sadi petaru kapa hindu dia ana betul ni raina nama utowa ana gena tama utara busona manungku mangmama yena kama kerata tua aju mangam diwila mirare ke upe manasa ikan dia ibu mangam dibai patah dila go sami buya kota kadira pia go minum napake ni manaka ao pagna iso upan antara awona na kadu kabusare hindu udaya na bukani kabus
kabesaran seberang gisir mana saana geri kabesaran hadiah iduladan dari dein anak gua kempukira reka diikan dunia kabesaran peneda apa hormatan ayah kateru asan hidu mangam dibina hidu mangam muda meribu ngasulutan ada sulutan anak sadia petaran nangka ini dan naina masura pataka diriran tanda udah lagi raka mendu sama sobat kapak udah suku pas kasayana ama raya karara gedenge anak diikan dunia telo bulu pitu wapi bisa kalau kesadia petaran nang iya nang kaminya non diikan dunia ada sulutan anak nama anak ada gesa tidak buyan minum guna dia nang kama akas tomiana samune sobat ada tu samune kali masuk tali ikan sugunton dua di toma arum ponga mureya tawi tali nabi sendiri peman kapapun nabi ego sapudo aku ayah uto wala lagu di indu ya nabi suruh tanan ya bisir mana serano sulutan satanao di berago mangko sulu pudo ai gede itu mangam tibe mangapa nunggu gena nabi ya ge bumi numbuna ai dodinan dedaka saya kapakatan to unian naga orari kuda guan di maya gema pakai negeri mana di maya gema mana kaburu deko mangabi bilang tahu kayak kisah sampai kene sotang kalau manganu kudu ngada busuki apa gedilla kadu yang manga ana ya untuk watandi nama kudu ko patahon tamago kabula anganaga dina di pintu di indu dia anak di maya mana kaki yang anu ni orari kuda laku pani mengabi minum buna anana yaunan anda tu ainu siaya bunaim domingu sakaraya suka diri sirutu inosiai labi erabuina atamagi siruteri ladi la anorana si masampurna asuka diri sirukura ladi rusia dawina di den susiru pai pengemasaan gua beteri bujana natomi ada kusi manana nari siru sekesala dipilih pemure saku soki yang gula anana au di kandewu di nur lahi dia inusie siru sibinana nakanu nengko suka dia risiru ita suka dari pita dus nagusuke yang dadan itu mangam dewe suka dari wasiru ladi Muhammad sina tamage kabu doana ladi siti sarana gusuke apanganna kabesarani wantu ladi dia sete ini ibe pendu-du nanu mimpi wantu dia ino separin sano nagu nusaka ara ayage soba dari wana pura ino siya bubese tamaki wana pai belani bo hasanor nagu suge yang dadan di wasipi ina anana sedirai hanana no mimpi wana eta tadi pantawaraya ayat maka dempasani ne pendu dua udiri de ina de wanana au tamake iwe sasau kadiri tu siro ayama anan di bupa esana suke yang ulanana au kadiri itu eti wana se ko di ruanas dinana suwano nanan dari kambulu siai kabesaran dan aku situ binti itegeri dari kampung madu bena tamak itu binti pura ada wino aki ini ya ini ya ada dia uji malam situ binti pae memang dupa kabiben naka ude sadena ino situ binti sekesa ino siap buna ina kata
la di de na gusuke apa kedila inu situ inte awa mereka pure na bena inu siai bugil panala mata na na bukeni terisiro sebiai siu lain na tamang tertewa na si solo tanah edila dimi pendera idono dari de wanana au si tantu min di pendera enon nagusi kamu letirina sama kita rete pura meka purina amano au diri deui dewana nai no siai kapialo tamana sakit de tara la dituruti pai ino siai bide de nana kau de saadena au la dituruti esi ke sasiagu sare ipadem soke aku la 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 dituruti sibin mega purna no diri dai ani awana na la dia bedula sis kaki dudu madaganan dari terute tadi buau belasiun nagu sitirati na inna tadi buni hayanan nari kursiru tadi no rahma katana didim degena tamange joy purati winai no sekali mudanna tamange purati tu tadi usaino usoke ya ulalanna awala di purati belenor nakau de sandana kadari kambul pura no siai siti hantera kakagi di medana napurati pai belani mala sakores soke yang dalana lani purati sibe no sigere rosa soke yang ulalan nadi purati sibina lani wale na tamangi purti itawata sakaya beratna dari purnae na dumangau debe ai do di nan somem nyapa tawai dusiai bani labui napai besiro ai sigumadu sama sakidi rokuna ladi para kelain tamangi pai betul soge adi de ladi bo nyai irana kakia binyang ado nanati kuele nang kai pada dakun budu ikan dudu ya nan nari sopeladu pe iye nyai yang anu ni limbe anu lalaku de nyukre de ain dewan atas para mga tundok siya. Jadi pantan kau nak kau si pagi siya. Nari kus kasan. Auto ale, sekali gua.